Celje zagubi na penali i možda bi pomalko neočekuvano se reši ovoj nadprevara. Sigurno, mislim, u ovom trenutku jednostavno došli smo do toga da igrače moramo donekle zaštetiti sa jedne i sa druge strane. Meni je žao zaista da se to tako na takav način moralo završiti, ali jednostavno zajedno sa organizatorima i svima drugima smo se dogovorili da je to možda najbezbolniji način u ovom trenutku. Ništa, mislim, ja sam siguran da bi ljudi uživali u spektaklu, u pravom finalu, dve jako dobre ekipe, ali jednostavno tako se moralo završiti. Ako treba da dadaš nekoja sevkupna ocenka za nastap na Celje na ovoj turnir? Pa dobro, ja sam uvijek sam zadovoljan sa svojom ekipom, uvijek ne može više, ali u ovom trenutku sam zadovoljan. Jednostavno početak priprema, idemo dalje, čekaju nas drugi turniri. Što je najbitnije da nemamo puno povređenih igrača. Izgubili smo jednog igrača na ovom turniru. Žal je, ali hvala Bogu idemo dalje. Što se tiče samog turnira, svaka čast za samu organizaciju. Turnir dobija zaista na velikom respektu. Organizacija je fenomenalno, ljudi iz same organizacije se trude maksimalno i hvala im od srca još jednom za sve ovo što su napravili. Celje ima comeback v Ligata na šampionica ova sezona. Može li reći korpo napred do grupna faza? Pa svi očekivanja su uvijek u Celje je veliki klub sa velikom tradicijom i uvijek su neka velika očekivanja. Sad, da li možemo dalje, vidjet ćemo, znači ja u ovom trenutku moje je samo da tražim od igrača da daju maksimum, da daju sve od sebe na svakoj utakmici. Sad šta je dovoljno u ovom trenutku, to će vrijeme pokazati. Hvala tebi.